Presiden Bangsa Longjong ka United States, Donald Trump hakasngi baar ulatung ni ulat ke Arkansas, umat hakobi kum unong raktin batamai jong ka US se Israel. Hakabalakmi dan tiru, ba une unong yalam ulong ka jingkermen, na kabenta ka jing penyesuk hapene ke Israel bat ki Hamas hakisngi banwan. Nama loong ba utei unong yalam, ulong unong kesan barat ba jong ka Israel, hapene ka jing nyat lenti jong hakakam san pertei, barok shkata berulalong ru unong yada, ya gitu kijakam basa ki pet wirjiu, haki benta jong ka West Bank. Kumta loong ba ka jing penbena jong utram, halor ka jing tung thamai utei unong yalam, kalawan rak jing yaro na ki he unong yalam ka Israel, ki baju sngujan baha, ya utei unong yalam hendai loong ba deitang kinong Palestine, ki bala ban om sno tenat ya utei unong yalam, namar ki daw jing yakin at, balami hakisnem balalen. Utram hakatei kasngi ulaong, ba une unong yalam ba thamai, uiet ya kajat benriu Israel bat ki beriu ke Israel ru ki iet bat sngujan baha ya u. Namar kata langit skem, baka jingbu ya kum unong yalam, bat unong raktin ka US sa Israel, hakane kasin kan yarap, ban wan rak no ya ka syongsuk syongsan, ha Israel pada kito kiri kibeken at, bat ka Israel hakane kapor. Uho kabi uladon Hindu pau kendai snem ka arta, bat une unong yalam ula persajur, ya ka jinglet pensyit jong ubiden, ya ka Israel ban keput ya kile no Hamas, nadu bas dang katma, bat kumjuru upat ya ka jingkwa jong ubiden, men penyesuk bat penkut no, ya ka thma hakane kapor. Presiden Bangsa Longjong ka United States, Donald Trump hakasngi baar ulatung ni ulat ke Arkansas, umat hakobi kum unong raktin batamai jong ka US se Israel. Hakabalakmi dan tiru, ba une unong yalam ulong ka jingkermen, na kabenta ka jing penyesuk hapene ke Israel bat ki Hamas hakisngi banwan. Nama loong ba utei unong yalam, ulong unong kesan barat ba jong ka Israel, hapene ka jing nyat lenti jong hakakam san pertei, barok shkata berulalong ru unong yada, ya gitu kijakam basa ki pet wirjiu, haki benta jong ka West Bank.